harga bos. Yes, yeah. Yes. 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 Yeah. Solo. Yes. Yeah. Yeah. Yes. Yeah. Đấy. Yeah. Arah sirip-sirip tilang, kalau jadi pedungan tiang lewang garis sumur bebatan roker itu masuk mau beli jumlah lisan alikan garis. Kan yang aku cap. Jalan-jalan ke Simpang Lima, jalan-jalan ke Simpang Lima, Simpang Lima Kota Semarang, Simpang Lima Kota Semarang. Ibarat tindakan bukti luhur
adil makmur kanggo gayo mure bangsa adil makmur jalan-jalan ke simpang lima jalan-jalan ke simpang lima kota Semarang simpang lima kota Semarang ibarat tindakan putih luhur ibarat tindakan putih luhur kanggo gayo mure bangsa adil makmur kanggo gayo mure bangsa adil makmur pikiran deng apa ketika pikiran deng apa ketika godhong jarak kok ombo-ombo godhong jarak kok ombo-ombo saya cari manis kembang melati saya cari manis kembang melati suka Mas operator rabun banget bos manis kembang melati suka orang manis mana rumahnya ya ya abot noise nonong sing nonong ngendi omahe nononge ayo dhewe nononge sing guyu marem aduh sayang so ya you asyik Badan soto pada kucer puterane kuburan ojongan modal ganjil raga doan bumi jenenge gantongan aku penake aku senenge nonton jadilan rame-rame rogacane solo ya solo kudu kae apa manopo dewa makanane apa konde Jawa ayo para kanca padha anglekewa dene tedrame sapa gasarga cek ya abot cepat sembuh telah
la 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 la. Ini tari-tari selendang. La 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 la. Tari-tari selendang. Yes, yes. Yes, yes. Tari-tari selendang. Ikuti irama bergoyang-goyang. Soko ah. Ikuti irama berputar-putar. Shalalalalalalalala. Ini tari-tari selendang. Yos. Mas operator mic vokal cewek cowok abot kabeh mas. Tinggo tekan bengi ora nyandak mas. Mes, tolong mes, tenan mes. Tinggo gegere goret-goret mes. Dikawe moyo. Tresno ati dikawe woyo Endro satria Pekara ae Ias ya Lampu tresno dan gedap sakit coba karewangi abadenti lahir tresno kang suci kasenyatan yen aku dewa-dewa beringas moro kuatno ati kamu anggon kula lapo tresno datane gendat saking copo karewangi asik ya lo yo ae yas Sumangga yuga sang satria tapa tetapi ingkang sumpah prajurit nedya lan bela bangsa lilata ing nyawa katya prataruna kusumaning bangsa Waya yes ya
sumangga ing yuga sang satria tomo tetep entang sumangga sire dan tiala bela bosa bela ta egawa katya prataruna sumane bosa iya ya yes oh ya Nes tolong Nes saga saga au saga saga au iya Bang Subet Suryono ora loro iya iya mate bodoh soy ora Nenek Giwas yuk iya mate bodoh soy ora yuk. Terima kasih Mas Son. Harus siap-siap delang kurang jadi berdua oleh wali wakil sumber batar rokok masuk semua beli jumlah lisan dengan gitu. Tadi sumber batar rokok masuk semua beli jumlah gitu. Mata kisah sang pawang ketika bang bitong warna kami sisa kali coba motor komat kami sari sang cabang bayi caprang gitu. Pada sama di mantan mana kuno cukup sekolah setengah tapi ya amuk suram merotot saya merotot. Segar saka sangkar bawi atur busane kemami bau baru pamame bau warna ge mutun saka ing tengeng ancang dewa dewi apsara apsari suro ya loso yuk as yuk ya Om wilayah siap-siap dewang gua jadi mendekati lewat sumber batar masuk beli jumlah yang selekan gar hati aku capek-capek motor komat kami sari saja bang bayi camperang geng amuk suram meroto gar sikat harus sirap dewang gua jadi amuk suram meroto kek kabeh nyam delicious selesai sekali kek wah yes no
ayu angkat sang pawara kusma cinet sering betotama mringtan kembo banging pambuti lemo ingalan kalemo oker guru alaman nanging jalma wis kang pada ing samu samutaring samukono agemo ageme aji nomor telu nomor loro karo nomor siji mingkar mingkur ringek para Iya, oso. Ayo. Tanah Jawa agama ageming aji Amuk Suramrata Jayamrata. Para sira-sira diongkara candi budi lewati wonten sumber batang itu masuk semua belum jumlah oleh setan gani. Sogo 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 Aku Suramrata Jayamrata bayi bacaan bodoh-bodoh kayak gini gila kabeh nyam delisius solo sekali misti. Yes, you. Yes. Yeah. Yes. Kepyo kantekan plera bilang bilang sok waspada no bocah kowe ngomong
ya. Ha ya. Ha ya. Ana cara maka jaya maka patenggo ana cara tata samala ada jaya maka patenggo bumine wis saya anget samlenget bumine saya menggarat asik gunung-gunung padha mledos dar manungsa sami kuwatos ula dawa kelem samudra ula jawa kalungan wasi ayo padha nangelinga marang Gusti oh ramalan jaya baya pancenyata kondeng kaloka bumine wis tuwa tansah eling lan waspada hey asik bola bala ing segala Kesek bapak eng reketa tasa sajeka Kesrana tongiro asong pamuja Mamito nugroho saking yang wiku Kita bulan oto ira darabai panjangka Abinana tuwa mereka basuke yuwot Kang bocek kabite Kang olo bengkel ketara Sesati rahayu tetap jaya salaminyo Ayo Wisnu Iya Yuk Jos apaan tuh Yoi buka Siti Jos Jos ya ya salam aja nih ini yuk ya Oji sekedap nggih Radi Anggong nggih menika Bapak ingkang angka kalih ya kita dung tang tak deng kidul lambut sakne kowe ngerti weh engko ke dikei Mbak Jeni keri-keri yo nak wayahe bar lagu didadekne yo isi gamelan sik wah paling sedina iki sugih aku Mbak Jeni tenan mau bar nemu HP saiki nemu motor nggih monggo sasmita malih dumateng sedaya para penonton nggih ingkang kincalan napa kehilangan kunci sepeda motor berkelintingan mungil kecil merek Honda nggih bisa langsung menghubungi ke sumber suara atau di dalam arena kalangan nggih monggo sekali lagi yang merasa kehilangan satu buah kunci sepeda motor ada kelintingnya monggo diperiksa riyin nggih bisa langsung menghubungi ke
Oke, selamat Anda mendapatkan 1 unit sepeda motor. Luar biasa sekali ya. Alhamdulillah KHB pokoknya luar biasa. Door prize sepeda motor. HP, sepeda motor. Mana? Oh tentu, bos pokoknya. Segoro madu ya. Sama Mbak Asmi dulu nanti baru digoyang pakai gebot ya. Ya. Kita sogok bareng-bareng, Jom. Sogok, keri. Jelly official. Semua lewong mana bingung sekop yang kena panggil dengan ritmo esa kalu paras bola tomuler teratobil Engrampuyo Resmo kolose Babojanku Kembangnya impenku Murung tresno Yang rekaro seliramu Saya kini rasa tresno bekas diramu tanah cipta nyayungyo kasmaran saya keromaku Pujian sampai kita goyang lebih sering bro Sogok ala keri ala keri agar sing keri seneng Kembangnya
saya ini rasa tresno muka siramu tan citra yung yung kasmara segara mampu saya ini wah ya so Segera madunya sudah. Astagfirullah. Sopo iki? Astagfirullah. Nggih, sampun katerus tunggalangaken nggih segara madu lumantar sorangan keluarga kanca. Ridho ngreksa budaya nggih. Iki urung panas so dipanaske sik mau jare. Dipanaske sik Mas Wisno, jaruk parang tritis. Are you ready to go? Power speed. Wisno. Say. Mas aku ya wis seru banget kok. No 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 ne 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 no. Bareng dites muskun kalopo apa neta tumra pariwisata rame-rame ayo kok kabar sikap wisata muda-mudi gembira anu sawetara uga bangsa negara kabeh wae sing kagong lan sing mukri aja lali kabeh kadang lan mitra kita rasa Tanda asri saya wajib gawe seseperati apa aku hey sokok sikit street street Srit, Srit, Srit. Suci arek mantuk sik jare. Kanthi si Suci arek mantuk sik jare. Njaluk anggukan Umar Moyo. Marmoyo, Marmoyo. Marmoyo nok Wisno Umarmoyo. Dundang tak dentung. Ya bariki sih. Umarmoyo besok timbali iso timbali penyanyi tunggal iki aku tadinan Umar Moyo iso timbali
Awas mlebu janggut. Dimbalono marmoyo Raden Janaka atur salam Brahmiyarsa kita sawana kurbambagyo abambukan dengan pangergian angeluri kabudayan iki rendeng apa ketika kopong cerek kok ombo-ombo ngaturi sugeng moro pamresa menawi lepat anyune pura saya cari manis kembang melati saya cari manis kembang melati suka orang manis mana rumahnya jalan mari jalan sembilan mari jalan jalan mari jalan sembilan mari jalan salam hormat tak ada rumah sini tak ada rumah sini saya sudah minta berhenti sudah waktunya baku mandi di kali baku mandi di kali lihat ombak bernari-nari lihat ombak bernari-nari di sana gunung di sini gunung di sana gunung di sini gunung di tengah-tengah pohon kelapa di tengah-tengah pohon kelapa ikan cucut mandi di laut ikan cucut mandi di laut karena ombak bergoyang tuntun andeng-andeng di atas mulut andeng-andeng di atas mulut siapa mantan nanti kepecet jalan mari jalan sembilan mari jalan jalan mari jalan sembilan mari jalan salam hormat tak ada rumah sini tak ada rumah sini saya sudah minta berhenti sudah waktunya alat carut dikasih carut alat carut dikasih jarum peniti ya saya siapa namanya dadah diselingi gembot sih yo ya Mbak Jenny sama Mas Gang Mbak sama ojo yo lali aku kowe katokan masalah nak kowe rokan tak jelas. Aku mau merokan. Ya, mau merokan. Terus sing ini Mbak Jenny ojo ndak nyaingi aku ngono. Ndak payu. Kowe iki jantung. Kok ndak payu jarene Mbak Jenny. Aduh ilang konter kodamku teko. Lah mbok kedadean kodamku. Ya Allah toh. Kok ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Jajal tak nyedakne ya. Aja. Tak nyedak. Lah Tom. Kok medeni. Langsung metu meneh yang ini sukaane Doni ngene iki. Kok kowe nak dijak tukang saron kae gelem mo. Emang buat cowok apaan? CBK. Men ra iso diartikan CBK. Apa kuwi, Mas? CBK pokoknya merak karepmu ngomong cewek cowok. Oh ya, panggilan buat Mbak Yani bisa maju ke depan nanti duet sama saya di sini ya. Mbak Yani mana Mbak Yani? Mbak sapa Mbak? Mbak Yani. Mbak Yani, nggih. Putih Mbak Yani. Panggilan Mbak Yani menika dereng dibayar niki. Lah wong ki nagih iki kaya jerene. Genah nyarutang iki yakin aku. Mbak Yani nggih, nanti bisa duet sama Siap. Mbak Yani. Iya. Oh iya Mbak Yani. Ya ini Mbak Yani ini. Nah, ini Mbak Yani. Oh iya. Ini Rene saya. Nah, Ingko siap nyarutang. Iya, ini teman nyanyi saya juga Oh ya. teman ya, wis pokoknya dimaremke berdua nggih, monggo. Oh, iki apa to iki? Ala keri-keri.
Sampean di mana toh? Aku ndelik. Sampean ning ndi toh? Aku ning pojokan. Pojokan ngendi? Oh, wis awene ra ketok. Ayo. Ini pasukanku ini pasukanku. Ya wis Jenenge mundur sapa, Mbak, sih, jenenge? mundur sih. Jenenge sapa? Saya nyandangi sapa ki? Yuk. Si antri saya ya, iki ana 1001, isih ana Anoman, isih ana sepaket, isih ana tak lelo, iki. Sepaket saya. Manut antrian. Sak paket. Yuk. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Atadama perkarane kampe bisa namoto ala Quran sama nabi tapi pindo salat lagi lakono kampe dalu wong kang soleh kumpulono. Salah sawetine sapa bisa nglakoni
Insya Allah mesti pangeran ngejak ing sisih kidul tanah Jawa kumulunge ana segara kanyata gede ombake Kreta gancana dadi titihane pasurya dewa takdire yuk ake bisa urip mulya dadi yo mriyang topo ang luhur asmane mung tuwa tapi yo mendekare bangsa Yo pasien lelo ledung sudah keluar selendang jare kamu yen nangis kuda ibu oh ya oke pasien lelo ledung terima kasih ya jurusan Anoman yang mau ikut sekalian jurusan Anoman
Lah men sisan aku daripada baleni aku. Jurusan Anoman ya, jurusan Anoman. Oke, langsung. Iya sih, iki sisan. Si. Se Anoman se apa Si se barongane posisi? ditekke sik sisan. Hei, yo. Anoman yo Anoman so. Ayo so, cek so ayo so. Anu manasi sikate putih sawat taman sinta pijak boleh konangan endrat sedalan babe nengano manora dikete Dibrongot dadi yo wae jurusan Anoman yo. He. Ding dong 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 ding bintang tak dentung ding. Yo diangkat so 3, 2, 1 yo. Yo si oh oh. Kasih yo. Skip. Solahke. Anu rasa
telah tiba di depanku. Semakin sedih rasa hati, tak dapat ku berkata. Sewu siji. Sewu siji. Ya, kereta senjane go PR. Aduh Romo, ibu nyampuran anakku, yen ono salalan luputku, putar rumah sakit, aku duweni dosa, ganti soprene isi rasa ning dodo. Rena wengi ralali ngon menembak arah kang kuwasa. Seperti nasional Muga-muga enggal antuk pangapura urip ayem tentrem uga ganti mulya. nganti ono anak wani marang wong tuwa, yen nganti ono sing siji sing wani, nganti ono anak lali marang wong tuwa, yen nganti ono sing siji sing lali. Suwargane ana sukune wong tuwa, wong kang tulus suci kadhe ganjarane. Suwargane donya ana sukune mbok rondo, pengekeng tuwa suci kadhe ganjarane. Melang geblak aku ki. Yuk. Kondur, 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 kondur. Eling berwatu sino mungkin sayo kudu damar kayangan mungkin kondur, kondur, ger kondur. Yas yuk. Jarum wong manis dikasih jarum wong manis dikasih jarum peniti wong manis sing merake minta cium wong manis jangan no. Layong dilayong sekar melayong, layong dilayong sekar melayong, layong sana layong sini sama saja. Eling purwoto sino mungkin sayo kudu damar kayangan kondur.
Selawatan. Lumotaan, lumotaan di anti, kapon bumuli. Baca hendak hingga wengi, utong gamjo iki. Asik. Oh jurusan dangdut ya berarti mau. Selawat so, selawat so. Hei. Selawat. Oh, telu wae. Ringan wae, ringan. La ilaha illallah. Hei, sallallahu asik, hei, yuk. Ada Allah di ilmillah Allahumma sholli wa sallim ya sayyidina wa maulana Muhammadin. Layangan Mas Kevin, layangan Mas Kevin. Yos, asik. Oh, oh. Kae mono balasnya ne monco warna dapur anis dang 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 dong tang dong 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 tang dong dong tang dong dong tang dong tang dong dong tang dong tang dong dong tang dang dong dong dang tang tang dong tang tang dong tang tang dong dang dong dong dang tang dang tang dang tang dong 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 tang dang dong dong tang dong tang dong dong tang 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 dung dung tang tang dung tang dung tang tang dung tang 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 dung 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 tang
Tata gendang. Ya.
tata, betul, tata, 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 dangdung, tata, gedang, Kendangnya manual kendang. tata, 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 tata. Dangdung, tata, gedang. Yes. Ding dong, 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 ding. Manual kabeh. Gitu, kendang akapela. Tok gentak, dak dak, dak tak, dak tak, ding tak tak, ding tak tak, ding tak tak, ding tak ding tak tak, gendang. Komplitan. Donamu dudutan, donamu dudutan. Sewu siji ro pamit mulih. Yo, aku sok budaya. Ya. KHB penuh dengan doorpress. Aku. Yes, Wisno. Nah, kepoke mayat tenan nih gitu mau jangkrik tenan. Ora bende, ora ngegong. Gendong. Sewu siji. Anu sik. Pamit mulih sik. Lilan ono pamit mulih. Meski kono yetet jodohne mungkin yang antosole wong kang bisa laten sirane Pancen apa jroning ati. Wong sing tak tresnani. Sada iya. Gondor. Iso. Yo, saksi junjung. BCC bagian